turi mu gihugu cy'u Rwanda kigira intara zingahe? intara mirongo kandi n'utisi numvise bazivuga Ni zingahe? intara igihugu cy'u Rwanda gifite intara mirongo inani. Intara 80. ariko menya ari nkeya Nka zingahe? umenya ari intara 200. U Rwanda rugira intara 200. Okay, twakomeje. Rugira uturere tungahe? uturere ese sinyinshi ubu wafata akarere ka Gakenke, akarere ka akarere abo wabimenya Ugereranyije ni nka tungahe? wenda ni nk'uturere 100. Uturere 100. Nibyo nabivuze. Oya, wagerageje. Turere 100. Noneho dutuye mu kahe karere? Ka Gatsibo. Noneho akarere ka Gatsibo babikoze, uturere dufite wabyishe ni uturere 30. Intara harya wavuze intara 800. 30 gusa 30 gusa. Mu Rwanda hose aho rugarukiye. None mu Rwanda ni rutoya. Uzi ko ari rutoya.